This is one of DHL's delivery drivers on his daily round in Odense, Denmark. Like most drivers, he used to use an ordinary pen to mark the completion of each delivery on his list. From now on, he'll be using a Nokia digital pen to do this. Skal vi så taste ind med kuglepennen for at starte fragtbrevet op? DHL in Odense, Denmark is one of the first companies in the world to use a digital pen to transfer signatures for receipt of goods to a website over the internet via a mobile phone. Customers can then check the website to see if their goods have reached their destination and who received them. Vi vidste, at vi manglede den digitale underskrift, og da lejligheden så bød sig med Nokias digitale pen, greb vi den og implementerede det i en mindre del af DHL. Viser det sig så, at løsningen bliver en succes, vil man kunne implementere det i en større del af DHL. The digital pen confirms delivery time to a central system while it's uploading the signature to the website. This allows the driver's progress on his delivery round to be easily monitored. Jeg føler mig ikke overvåget efter, at vi har fået indført det nye system. Det betyder ikke noget for mig. Jeg har ikke noget at skjule. Jeg kommer hverken før eller senere hjem af den grund. In time, DHL expects the new system to reduce costs considerably. I og med, at vi nu får vores underskrift digitalt, betyder det, at vi har minimeret den manuelle arkivering i backoffice-funktionen. If the digital ball pen is a success in Denmark, DHL plans to deploy the system worldwide. Det er meget, meget hurtigere, end det var før, og vi bruger ikke så meget tid på det, som vi gjorde før.